Díobh cardide Sulan bhfuil aithne duine ceart go leor agus rúnal jazz agah. Inniu bé mé sé chur bhí fís an na chéile daobh ar ceart an léonniu agus fásta tá trórtha agam na merla den tiismóirí so man tá si bh strahailt bé se bhabalta bordismóí eil an takeileh agus is teisbin an slónan atá an seo dóibh. Okay? So inniu tá muid inné gar anal rud a hála inhearan rih plandal olú. Támuid ag arc ar an cogu óhór a bhar sema idir na Neill agus na Gael nó na Sasnaí agus na Hairní dar bhainnim cogu na Neill léana agus fléime seo ribh an gin fá gur tugu an taim sin ar an cogu seo ná gur bhhair sé go dé Neill léana sin é ros. So inniu támuid go arcar sin na ribh nullah bhí muidir gachar cothéige ar bhreisin cogu seo má agus an teanna sa bhí an idir na Hairní agus na Sasnaí an Reformation ansaí ar an fáil. Dachmuid ar éalaise chur Sidrí agus Garasún inhearan na Sasnaí i ggéirí teanga sacu agus dlíthe sacu a bhrú ar na Gael agus ní bhfuil siad i ggéir sin dhéanamh. So an éis sin go arc ar far sort an príomhhar bhí ganas ar na Hairní, okay? So na critere be me abal de chuirsís a dhéanamh ar Neill. So chiefy sib cevian agus cancer coolra bhí aige. And then sa jury bhhailm go dhéanamh sib stíalgrana nó comic a faoi capel na ha Bhui. So arci muidir capel na ha Bhui seo ceann na Bhui is mó a bhí ag na Hairní le linn cogu na Neill léana. So arci muidir sin inniu. So parent slide. So today we are learning about Ireland before the Ulster Plantation and the 9 Years' War. Previous to this, before Christmas, we looked at the growing tension between Ireland and England at this time. So they are familiar with the problems that were in Ireland before, and as a result of these problems, the 9 Years' War broke out. So we're looking at this after Christmas until Easter. So today we're focusing on one of the Irish leaders, Aodh Neill or Hugh Neill in English, and we're looking at one of the biggest victories in the 9 Years' War called the Battle of Yellow Ford. So we're going to look at this and what happened. So what the students will do is students will watch a short video of Aodh Neill and answer 6 questions based on this video, just to find out who Aodh Neill was and a bit about his background. Then students will watch another clip about the Battle of Yellow Ford to get a taste of what exactly happened at the Battle of Yellow Ford and how big of a victory it was for the Irish at this time. It gave Aodh Neill international acclaim and throughout Europe at the time. He became one of the most famous generals at the time because of this victory against the English at the Battle of Yellow Ford. Then they will read a little bit about what happened at the Battle of Yellow Ford, and then what I want them to do is to draw a comic strip based on what they have learned about the Battle of Yellow Ford. Now, all work is to be completed in an exercise book or an A4 sheet, and then I want the students to take a picture or scan their work using, every iPhone has a scanner on the Notes application, and then I want them to upload this onto Google Classroom by the end of the day. Okay, so mór ó Neill. So seo na sé chéist a tala deanú a gin fa Aodh Neill. Agus tá mé ggéir na céisna a scríb ma agus seo an tideal, okay? Tá mé ggéir na céisna a scríb ma agus abertí omlana. So cerbé mór ó Neill, céhé, cébion. Cé a cheap nó héal daoine faoi, cé a héal daoine faoi. Cén pos nó tideal géalach a bhí aige, so cén aim eile ar tugu. Dá nó cén sort tideal eile a bhí aige. Cé mar nach ró costal leis na tíisí géalathe eile, cé bhí difriúil fuú de Aodh Neill a compráid leis na tíisí géalathe eile. Na ná John Jarmid, céalaíonn tíisí nó tíiseach rí éarnach. Cá nearna sé scris ar arm hasanna, so go háit ar winse in níidir na Sasnaí. Agus cé eile a bhí a dheanú agus éisina ag glóir le héalais. So bhí Aodh Neill a gcónaí ag glóir le héalais agus típi sé bhí an coppla Cath gur sé gcónaí buú bobber nó ar éalais, but bhí sé glóirt le tír eile fásta ag an am, cén tír isin. So arci muidir an isin seo.
mór ó Neill an taoiseach altaí a bhí ganas arm na héireann. Capú go raibh leabhróg ghalda agus leabhróg ghaelchair. In sealbhécha mar híiseach í Neill. Chuirú cuideach a chuid idechas is sasanna. Bhí béarlaige, rud nach rá ag tuisí éireannacha eile. Bhuine sé sciris arm hasanna cáná Bhui sa mblion 1998. Ach fós, dimmer sé clufan na políochta leis an manraon. Ní ras ag eilís go raibh sé a gaidir leis a Spáin an tám fad. So Fragar na sé seo agus mata codú díart na Jan Jarmagur féidir le pás a bhríar an Ishan seo agus go siar hon arcar a réise sa réis eile go dtí go bhhain tú na Fragraí. Lani me sé ré. So, Cúlra an Cath, néis haimiid garc cin an Cath ar luí siad in san Ishan sin, an Cath in ar win I Neill, agus an tainnim sa an Cath sin na Cath béal an Atha Bhui, nó Cath an Atha Bhui. So seo get the bug de Cúlra an Cath, could you harla riv Cath béal an Atha Bhui. Well, when na Gael buna amach sa blion 1903, ag Cath na Mrisci, agus sa blion 1995 ag Cath Clúin Tibrid. So bhí na Gael ag deanú go mai ag tús an cogaí seo. Bhí siad ag buint in air ag tús an cogaí seo. So, bhíon cumar an scéal go méo an bua ag na héirní. Bhui dhear na bliana 1995 ní raibh ach rá a rangan ag na Sasannaí ag gúg olú. Na dagan luimid seo ribh an nullag, dagan sin so an ait in a main sidery, okay? Garasún mór an ait in a main codúir sidery. Agus an rud a bhí na Sasannaí deanú ribh cogadh ní bliana na ag tógáil dagan in olú land the sidery Sasanatha agus dar noia bhí seo ag chur isteach ar na Gael ag an am agus ní bhfuil siad ag géirí sin. So léiríonn seo fa 1995 bhí na Gael anye go leor na dagan a gridjim agus na sidery a chur amach as olú. So chiefly sibh an seo níl ach ga rangan an cean nardwatha agus cean in an uair agus tá na Gael ag ganas olú. So an rud atá na Gael deanna ag chur na Sasannaí amach as olú in air agus is ag ghlacu smacht ar olú. So to come into slantiúil ar na héirní in sa Cath ag an foiinte seo tá siad hon tosaigh tá an bua acu in air. An éis agimóid ar cean na buna is mó a bhí acu agus sin Cath dar bhainnim Cath an Atha Bhui, nó Cath béal an Atha Bhui, agus seo bhí sé an bug de go dé heitema ag an am. Is bí sa bhugla chuir go gunnaí muil ar an phríomhórsa hasanna. Frostí na sidery toshi a rai ag oscailt barna eile sa tolú. Bhui omsaí a rihanana, windshield trenche in Neill. Urban trenche stop leis an Atha, ach ní raibh sé a bhac ag na sidery cosisian. Bhui an chiad regiment trasna go bheasta, Peter Logan. Bhuiin anseo bhí go dratha le feicil ó bhuina na Fort Wars, agus chaith na fear ochratha bhí is bíon, a goid happy san le hachad, deanna go raibh siad le sáil, ach bhí golam uarthu. Na sidery a tháinig siad ar farta chacha, bhí siad scartha ar an taobh contra siad an trenche, ní raibh tacaíocht achra acu, agus bhí go púdar caite. Hennig na héirní is steachortú in all-lúthar don lúistere. Bhris siad fríd líntse barna an na bítan, agus rinn siad slád. Thug na Sasannaí éirí, tilúirís trasna an trinse, ach an eisce. Bhí bagnal ar an taobh eile, faoi dhéan scaoilú ó ach an taobh. Bhí an Cath ag imach go na smach. Agus mar war ar an onas, Saidir Sasanach a bhí ag éirí a arc fúdar a línu,
chur sé blaire isteach a marla puder. Sa flescan a lan rebel getty far agus capel fud na parka, clúdithe le scamal dú táte. Agus an cahart hí ceirichéad jeg sasanach marú, agus hí tríchéad eile inis thuú i Neill. Licky Sear an Captain Williams agus a chud fear, ach dús bhí acu le marú na ngáil a aulacu. Bé seo an bua bhó a bhí go Neill a riú. Ba híseach orapach inis sé. Thorthú clú bhéla na hawaii, go dtí na cuairteanna ba bhóla rá an mórdan, 10 mbliana ina dhéise. So, mar tá a fecail, bhí an bua seo a rót, agus bhí a clú agus cail Neill in dhéise, so win na heraní capel na Bhui a léad na Sassnaí I cúig nó hacht. So, seo bhí an bí sin gas aglór, so breisi mu sin síos, okay? Agus mar dúirt méid túsin ceachta, ba bhaid an gneann sibh stíl granan fadúda na himachtaí seo, okay? So, Tuair éistigi go géir leis na pointí seo mar bé pictar a thaint le gach pointe agus a chur I stíl granan, okay, don ceacht. So, Carla jeg de bhí lunasa cúig nó hacht, Harla an Cath 10 míle ó chaisleán I Neill in nún ganan. So, Harla seo ag lacadóiriste I Neill. Harla seo taobh muid de chaisleán sige. So, óntus tá buntaiste ag Neill, mar tá aithneagar an ceantar, tá churamach agar an ceantar arnaid, tegann sé cabhfuil an talú ard, cabhfuil an talú bug, cabhfuil an kill, cabhfuil an clabber, cabhfuil na portaí, tá sé sin iad ólach arnaid. So hana féin tá buntaiste aige. Now, bhí fard ar bhainnim Henry Bagnall ag gceannas na Sassnaí ag an am seo. Agus rud sort simú for the Henry Bagnall agus Neill na couple blian riv well han mór na han couple blian but riv an Cath seo fós Neill Jennifer Henry Bagnall Mabel réisiid hiúil le chéile gorunda agus fáisiid gorunda agus bhí Henry Bagnall buile le Neill bhí sé có fargach agus ní raibh más madi aige na heraní. So bhí sé sin cócrosa le Neill agus beidir le linn an Cath seo go raibh an Cath beidir páirsanta de Henry Bagnall beidir nach raibh sé smuinniú omlin, mars ceart an tasa go nuair tú fargach níl tú smuinniú go sillir. Níl mé am an cinse, but is tótha gur chuir sin leis an Cailid War ar an lá seo den na Sassnaí. So rin Neill leahan cliste ar na Sassnaí ag Bhui. Na cílíonn leahan onsaí runda, onsaí gan rawu, onsaí nachhfuil tú dúil leis. So nuair bhí na Sassnaí an, nuair bhí siad intin talú seo a bhí bug agus fluch, then hannig saidirí Neill agus rin siad sin onsaí arthú agus sin leahan. In Merla, current siad ambush ar leahan. So I'm rud a harla na malu cehar vila Sassnaí isteach ag gantar in a row an talú bug. So céann sin bug tá sé friloch níl sé crua, okay? Agus bhí crenner a han taobh agus nuair a bhí na Sassnaí inta ceantar sin nuair a rin Neill leahan arthú so hannig saidirí Neill a ma as na cren agus rin siad onsaí ar na saidirí a bhí ina seasamh ar an talú bug seo. Mar hannig sé Vincent Ishan, Mario Bagnall le pillar sa chligan, so nuair a cailan tú do cheanara, well, bí an trunarthaige sin ar an Cath, tá tú gan ceanar, tá tú gan den ag an tún spragu, an trorthhórtich, so sin cean na fana eile hep ar chaile Sassnaí gnam. And in cail sé leat a gud far agus began dóibh ardwatha híon a ghealú tar éis trí lá de légar, so bí an Cath hart. So cadí na daine glach páirt? Well, Henry Bagnall bhí sé ganas ar na Sassnaí agus Neill bhí sé ganas ar na heraní. Agus ná an dearma gur fás Neill deir for Henry Bagnall rih an Cath, so sin beidir rug gur féidir chuirteach go stíl gran an fásta.
Cudé a harla, rin na gil liahan cliste, liahan marders meets onsi runda, onsi gan rawu, no ambush a merle. Wari siad gavi le sasnach, ac near chael siad ac gaciad gil. So larian sin, near chael the gil ac gaciad, chael na sasni gavi la, larian sin keiko mais vi an buisha. Agus Jimmy na sasni o cúgal vi hu imacht o cúgal oli marialar sin. Ca haitra harla sé idir ardwaha agus dún ganon, ag an aha Bhui, Kinur, Cahirla Jade Lunasa, Cujade no hacht, agus go teige win Neill, well, blue me couple of fa ac brishi much sin chase an chachtan shahuggy. Okay, and new tamas dirach yeri dirishak or kajega dirach a harla. Right, Anish, Kahi ship steel granin, a yanu a were lower, shaw sample the steel granin, so back and ship pectory, egg menu and scale, being chegolian ord cornoliacta, hegla couple of speech bubbles occur shaft the kajay candidini ara, but while on game shaw dacha, August janta le pan louis. Agus ta me geri gershiv an arj shaw an arja review and lay and new. Okay, ganir level card met the cash be of naj and drama hung cash occur or and stream or were munchor August character were munchor and upper review na shachtanya. Tor RDPN.